Menta perlongan wara HP ke kubur, ke strike ningkong haki spy Amerika, hadin ke attack Iran jong Trump, tong ini skam. Kawai ke ketem spy Amerika ha northeastern Syria, kala syahir tma hak singkong, report ke MEHR News. Ka strike ka target jaga jaga spy hapo ka sub area jong ke western Hasaka province. Ka tolong kubur ko ong baka jir tma kawan claim ke warning. Bat pelong ban wara ya ke security lockdown ke bakum ni. Hadin gani ke jingjia, ki spy Amerika ki set damno ya ke jakarung jakami jong ke ketem, kum ke jing sumar lupa. Ki spy ki empat pentikna ya ke jing julor ke bahadu kano, bat ya ke nongonong jing ya breu na ke strike. Kan ni ke jingjia ke pementah, ka plus ya ke jing kiu jong kales syahir tma kensan, ki ketem spy Amerika hapo Syria. Ki ketem spy Amerika ha Syria, ki kendo ya ke jing ma man kepor. Ka jing syahir tma ke pementah, ki wantang ki kenta hadin ba order presiden ke Amerika ya ki strike haki jaka nuklear ke Iran. Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor. Pentip Donald Trump baka Amerika ka terbom ya lightly ki jaka nuklear ke Iran, hak step hangap jong ke blay. Declare Trump baki jaka nuklear ha Fordow, Natanz bat ha Isfahan kila sya penduk pendam. Presiden Trump uladap maham baka no jinglek ke liang ka Amerika kan sa ISU ki strike. Ka Atomic Energy Organization of Iran, ka pentikna ya ke jing hirtma ka Amerika, tang baka kular ban peteng ya ke jing terikam. Kubli Shibun, Story Telah, London Network.